Opština Zemun nikad se ne libi da da odgovor na to, možemo biti ponosni na ono što radimo, a neka sami građani to ocene. U prethodnom periodu smo asfaltirali 90% ulica na području opštine Zemun i nadam se do kraja sljedeće godine da će sve jedna ulica na području opštine Zemun biti asfaltirana. Pored toga, ova naselja gdje su smješteni ljudi upravo koji su ovdje prisutni i tako dalje, u tim naseljima nastavimo da radimo infrastrukturu. Već se na mnogim, naročito Grmovac koji je bio zapušten, koji je bio zbog prethodne vlasti bez struje 10 godina, sad ima struju, ima i asfaltirane ulice, gradski prevoz, napravili smo 7 km sekundarne vodovodne mreže, nastavljamo i dalje aktivnosti, to je bio najugroženije, to je simbol bio najtežeg položaja tog našeg naroda koji je došao ovdje. Na Altini se otvara najmodernije obdanište i to narednih najkasnije mjesec dana, najmodernije obdanište koje je nazvano imenom Lazar. Na Busijama, što je vrlo značajno, u saradnji sa Srpskom pravoslavnom crkvom napravili smo školu koja se očekuje za nekoliko mjeseci da počne 8-godišnja škola. Znači, tu se pokazalo sabornost i jedinstvo države, crkve, naroda i ta škola je pred samim otvaranjem, što će mnogo značiti tim mališanima od 1. do 8. razreda, da ne moraju da idu u Batajnicu preko pruge i tako dalje. Tako da ima mnogo toga što bi mogo da kažem i dalje nastavljamo, imamo nove projekte i planove za ova naša naselja, da ne govorimo samo o centru Zemuna i sami ste svedoci da se mnogo toga radi i da nam je u planu pristanište i mnoge druge stvari koje će privotiti turiste, ali ne zanemarujemo ovaj deo Zemuna gdje su naši građani silom prilika ovdje došli, morali da dođu, započeli novi život i nikako ih nećemo ostaviti na cedilu, samo ćemo nastaviti naše aktivnosti u još većem i boljem i jačem smeru da osjećaju svoje, ali najviše od toga su napravili oni sami, svojim rukama, sagradili su ih svoje kuće, oni su od njive su napravili grad i naselje, dok su oni koji su ih protjerali od grada i naselja napravili njivu.